uthini ngiyocasela baba mama kuhle. Izinto bosi ziyaphetha. Bosi ngathi khona lo muntu osihamba ngamuva. Bona ntoni ke wena? Thethiswa yintoni mama? Sithe masifika lapha. Abantu bosi abasasinikeza imali. Kuthiwa khona umuntu okweleka imali bosi. Ntoni? Even no Daniel bosi. Akafuni. Asazi ukuthi kwenzakalani bosi. Lento qa Njengoba ubona bosi. Khona lo muntu lo osihamba ngemuva. into bamba. Komele atholakale bosi. Khona lo muntu ozenza wena bosi. Into right ke leyo. Andikufuneka nina nikhe nizama uqokelelana nizama uyiphanda ba naba mbalo yena ondidla isithende. Yes. Somthola bosi ngiyakuthembisa. Bosi somthola lo muntu owenza lento le. Yeah, somthola. Ya buyile alenja ingudola funeka ibhatale yonke lento yenzileyo lento yayo yokuba ibhatale protection fee funeka iphele sivana Boss. funeka iphele ubane ibhatalisa amaxikwazana yonke lento ayenzileyo funeka ayibhatalele funa umuntu ozokwazi uba athembeke ndimthembe nganethemba mahle lo magama nosetyenzwa enje ngudragon ayibamba madoda namba iphumile funa nindiyele phaa pokuhlala khona udragon funa ningashiyi nekati ningashiyi nempuku ndisho impukane Hlonitho. bulale kwanto engathi yaphefumla pha kodwa nimbulele neproof ukuba umakadragon asisanyatheli naye la kulo mhlaba sezwana kulungile Juleni wenhliziyo yami awusengithanda ukubonga ngiphakamisa izandla zami baba ngiphe akuwe Juleni wenhliziyo yami awusengithanda ukubonga ngiphakamisa izandla zami baba ngiphe akuwe I say
akujuleni wenhliziyo yami awusengithanda ukubonga ngiphakamisa izandla zami Baba ngibheka kuwe mina sengithanda akujuleni wenhliziyo yami awusengithanda ukubonga ngiphakamisa izandla zami Baba ngibheka kuwe mina sengithanda Sinazo. Nyana. Dragon yathemba umyalezo wami ufumene Ngibani kandoni? Ufuna ntoni? Sendimfumene wonke lo mntu lo enanzaleni bakhe. Lo mntu lona engathi ingozi kakhulu kufuneka nizigade nilapho nyamba khona. Igama lakhe nguDola. Udola upho boss. Udola uyafika apha. Futhi ngasahlala umzongapha phezulu apho ngahlala khona. Ake boss. Sibanjwe intoni? Asihlaselwe. Hayi. Kusala umoya. Kufuneka izinto sizenze ngocoselelo. Ngoba xa sizokwenza izinto njengokungameli singalinanga kuzomoshakala izinto ezininzi apha. Boss laba bantu bazobuye bazogqala njengoba sebenzile ekuqaleni laba bantu. Family yakho yonke boss. And kodwa ngathi sinamagwala lapha boss. Yebo. Ndiyayiqonda loo nto kodwa kufuneka sihlale phantsi nathi sikhe sithethe. Singavele nje siphakame siye phayana. Ngoba naye laa mntu lona ugadlile nabantu bakhe. Loo nto mna ndisifuneka siqapheleni apho thina sihamba khona. Ithini icebo boss? Hayi. Sazobekela usuku lelo sikhe siyithethe. Hey, kusabeni manje. Hlisani moya qha nina. Lethu nansi imali endiyifumanayo abantu abanthembi uba ndiyumnikazi wale protection fee. Kufuneka senze icebo waba bantu basisebenzela uDragon kanti no. Funeka athi yoboleka nge-25 afike sesigqibile.
Nekube khona ikudala isilenzayo. Mhlonitshi. Khawuleza. Abantu kumele basithembe. Mhlonitshi, sinaso sesibhangi naso. Bayibulela ntoni ifamily yami ngwena uDragon? Zange ngibulale ifoni yakho. Thina Angixiseliwe mina. Zange ngekho kokudragon besenza yonke lanto. Ndeva nje baba yenzile. Angekho. ngiyamfuna uDragon. Ngimali encane. Khulileka. Emveni kokugqiba umsebenzi ukubhadala. Selifikile ke la namhlanje. Kufuneka ngoku siyokadlana phayana kwaDola. Simbulale sizibonakalise uba thina songubani na. Uphi omnye? Kuba selusuku lesibili olungasambona apha phakathi kwethu. Sensile vele boss. Ngabe uphi vele? Kodwa ke njengoba ke engekho ke apha masithembe ukuba ayizosiphazamisa yonke le nto lethina sifuna ukuyenza. Hayi boss. Akho into engasiphazamisa lo mhlawumbe sabambeke apho bambeke khona. Kodwa ke into ndifuna xa sesifika phayana. Ibulale kwanto wena mfuyo wena nto nongabikho nto ezoshiyeka phayana. Hayi. Yathetha boss. Themba thina. Sikhali boss. Abafe madoda. Abasho balabantu sibangele. Mhlonitshi. Amntwana wazi yonke into lo. Ndiyamfuna uDragon. Kufanele ndiphathele yena. Sizazibulalela ngokwami. Ndimfuna nindiphathele niphile. Khululeka mhlonitshi. Yonke into izokwenzeka ngendlela. Sizamfumana. Kwaye ndiyabathemba bazawenza umsebenzi ngendlela. Speech just died bafethu. Yabazi wena abantu. Angibazi boss. Xoyelana. Angibazi. Nguwe usibizela abantu. Tu boss, thange tu be okubenhle phandle nabathi.
Bengihleli mina nina na. Kutheni asibambi ifoni kunini ngizama ukufonela. Bamba ifoni. Boss, ngikhonele lesoxela lokubona. Kwenzeke ntoni? Uspeech usidayisile boss. Ntoni? Uspeech usidayisile. Imawuke ukuthi bantu kokuba yonke into thina esenzayo apha yena inoxelela ngapha uDola. Boss, sithe masifika lapha. Samthola hle nabo labantu speech boss. Khalile ngathi boss. Sasengithe nqamba ezinye izinto ezingenzeki. Uphe ngokuyena somfumana kanjani? Boss, ubungayibona into. Uthaba isibona, wavuka phuma baleka yena kuqala boss. Kanti vele sasivele simbonile. Hayi kodwa khulekani khona icala. Into ngokufuneka sizame bani lo muntu lona simfumane. Sike simzame ke ukuba athethe nathi uba kahle kahle kuqhubeka ntoni. Seniyafe lo muntu boss. Hayi boss makafe. Boss, mama besingasheshisi. boss ndilikazi Mama besingasheshisi. Izinto zizobonakala boss. Khalile ngathi. boss yekanele lihlelikazi kanele boss ke sabasimo bo Manje ngithembile. Bonile nizame yena abe lapho. Uyabona speech. Khawusha. Uyenzele ntoni lana? Abantu banibamba niphume eshophu and nami beningazi uba mandithini. Beningazi nyhani uba bebebaninzi emva koko baye bandithenga. Uthini ke ngoku ngefamily yami yona? Njengoba yona ifile. Ndiyaxolisa mphathi wami. wena manje Ndiyaxolisa. Boss bulela le nto le. Bulela le nto boss. Because uqhubeke xakini ngoku usazoqhubeleka. Sazoqhubeka mphathi. Usithengisa. Andizophinda. Ngiyalelo ke apha kuwe. Ngathi wena asikho safe apha. Sibuthe. Bangiqhutshile. Intoni? Bamulela sibuthe. Indiyanini leyo. Izolo. Kodwa mphathi uyayibona phofu yonke le nto yenzeka ngenxa yakho. Blame wena mina kuyo yonke le nto yenzekayo. Because nguwe uhleli uthi masithathe izinto kancinci kancinci siyaphela mphathi. Awulumkhwele wena. Ehlisa umoya boss. Ehlisa umoya. Nawo nokuba usibuta kwathini. Zange ngixelele kunto kokuba kadani apho nina nihamba khona. Boss Ubona ubona uba nguwe uthi masithathe izinto kancinci kancinci. Abantu bazosigacela ngapha nangapha. siyaphela phathi. Uyabona lento yokusimele silandele into yakho umgomo yakho boss kancane siyaphela sibusisele siba ngakho. Andibawenza umnyakazo. Sosibambela thi. Ake kusaphethe mina apha ke. Akho nto ezotshintsha apha. Yonke into izohamba ngehlobo mina ngithi bangakuhambe ngabi izinto.
futhi sizombulala uDola ngendlela yami niziva ngani mina Asizuhlala apha sibe sisiphi bosi. Asizuhlala apha sibe Hayi, sisiphi bosi. kuphela. Hayi, Babhela thina ngendlela yethu esifuna ngayo bosi. Hey, edetective account ingathi khona into endirhalela ukuyichecka apha kula case besike sayenza apha. Uyazi uba sizaba nengxaki into endiyilibalayo yedetective Nqulwane, uyazi ubana ndive i-report apha yabantu basemabaleni ingathi lapha le nto endiyifunayo. Ndive i-report yabantu basemabaleni apha kuthiwa olanduka abamakhehlekazi alanda abantu abadala kulaa ndawo bathathelwa iimali, iishophu eziphayana zifunwa le mali. Kuthiwa yintoni le mali? Le mali kuthiwa yintoni le mali ikhutshwayo, i-protection fee. And umrhanelwe ingathi ngulowo wasasike samsola samgeja ngenxiba kwangekho nto icacileyo. Detective Fumba kanene yayimbalwa sasike sathetha ngayo lo mrhanelwe uJaco. And hey kuthiwa ufumene laa dragon. Inkosi leya. Kuthiwa uyingozi. Kuthiwa bubi pha. Sentsho ke ngoku ukhuthuza abantu abangomama. Ukhuthuza abantu abadala, izitolo eziphayana zivala emini, asikwazi ukuvala late ngenxa kaloku uyafika. Imizimba uyakwazi ungena nje izinga nezinga le-rape kuthiwa liphezulu. Oko kuthe kwafika bona uyaxokozelisa nje kulaa ndawo. Detective ingathi kuzofuneka singalali. Funeka siyijonge lo case detective. Funeka singalali, kufanele simbambile lo mfana. Andizophumla until ndimbambe laa mfana. Ndiyamfuna laa mfana. And surely nabantu bayafa. Awuqaphela into yobana abantu abakhoyo befa ngendlela eyi-1. Bonke abantu lonke uyaqaphela ii-cases ebesizifumene past few weeks zi-1 bayadutyulwa and ukhona umfana omnye odutyulweyo lo wasasibizwe ngumphathi osasimfumene le ezantsi. Ingathi kwathi xa kusenziwa i-research ingathi ngomnye besebenza nabanye bakhe. And kukhona lo ubulewe ehleli nentombi yakhe. Naye fe nabo bafeke isibhamu. Bafa ngendlela eyi-1. That is ke ngoku iyasolisa lo mfana beke wabaleka. So that is ubuyile. Funeke sibe nendlela ke ngoku nathi esisebenza ngayo. Sisebenza. Boss. Sisebenza kahle. Esembulela umnyiphawu. Sesizenzele ngendlela yethu. Njengoba besitshilo. yazi kodwa nina nimameli kodwa ke kuba ke senithende kokuba ukhona esenembulelayo akho ngxaki kodwa nithande nibanina nihambe phambili kwami. Bosi, bengeke size sihlale omunye wethu angekho. Bengeke sihlale ubabule angekho. Bekumele senze something bosa yami. Usixolele. Hayi. Dragon umntwana wami Ntombazana bambulele ucica. Buko babona wena abantu Dragon ngicela undincede. Ngicela undincede Dragon angazwanga nguwe ngicela undincede. Boss. Ibhalo uDola konke lento. Straight. Akhuleka. Izothumela abantu ngibazama bakhe bayosearch phandle bajonga ngubani owenzeleni. Okay, so ngicela sizomfuna. Maria Cassé.
Imani yekase. Imani yekase. Imani yekase. Hey. Mr. Mabaso. Dragon Mabaso. Ndinganceda ngantona nifuna mhlawumbi idrink. Yeah, Hlekazi, ndandishilo ndandisesikuba. Yes. Hlekazi, you have a right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. If you need any lawyer, you can talk to one for the advice. Asihambe Hlekazi. Don't